Akiaria ari mwena wa Naivasha hindi ya guthundura tabarira itiganite mwena uyu, ngabana wa kaunti ya Naikuru Lee Kinyanjui augite thirikari yake ni yambikite mubango wa gucokeria muingi migunda iria yegwatiirwo mugaru na watho niguo ihuthike hari tabarira cia uthii wa mbere kaunti-ini ya Naikuru. Kaunti haiwezi kuwa inaenda kununua mashamba ya kujenga hospitali na ile ambayo ilikuwa imetengwa ya kujenga hospitali ilichukuliwa na watu binafsi. Lee augite kamiti iria ikuriunga matura-ini matiganite ma Naikuru ikarugorio kiumia giukite na thutha ucio iheo nduku 60 gucokia riboti yayo niguo irutithio wira ni thirikari ya kaunti. Lee nioritie muingi wa mwena wa Naikuru kugwatanira na kamiti ino niguo kunina ndugamano ya migunda iria ikoretwo ikihotomia tabarira cia uthii wa mbere. Kaoko ni mukwenda migunda ya nyoyo mugituire. Oko ni mukwenda tucokie migunda iria yari itu niguo twake maundu ma thirikari na ma muingi tuhote gwika uguo. Kwa hivyo yangu ni kuwaomba muweze kuunga county mkono ili tuweze kuchukua hiyo hatua. Nao ene kandarathi aria makoretwo makigonderera uigirikine wao hamwe na kuruta wira utakinyaniria ikiro ni mahetwo mukana ni ngavana uyu akiuga ni maritacukagirio makinya maruru ma kiwatho na aria manyitwo na mahitia ta maya matiriheagwo kandarathi o yothe ni thirikari ya kaunti ya Naikuru. Hatutaki contractor ati anatoka huko mbali anakuja anatengeneza haraka haraka, anakuja na Nakuru anatuambia nimemaliza, analipwa. Tukasema tunataka involve the local community. Hawa wazee na kina mama wanasema huyu atusimamie na huyu mwingine ili tuweze kupata quality work. Nao endia a thamaki aria matwarithagia mihang'o ino mwena wa Karai Naivasha, thirikari ya kaunti yugite ni rabanga kumakira wako wa gutura handu ha gutwarithagia na mbere mihang'o ino mukira-ini wa barabara. Tutapanua hiyo soko ili watu wakisimama hapo wanaweza kusaidia hii community katika mambo ya kuuza na kupeleka vitunguu na mboga na mambo kama hayo. Akiaria hindi ya kuhingurwo gwa thibitari nini ya Munyo itura-ini ria Kinungi, CEC wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Naikuru Ndagitari Kariuki Gicuki augite mubango wa kuhingura thibitari nini mwena uyu wa Naikuru ni uguthie na mbere iri ta njira imwe ya kurehe utungata wa urigiti hakuhi na muingi wa kaunti ya Naikuru. Na kuna projects kama hizi ambazo ziko katika kaunti yetu na mheshimiwa gavana ametuambia tuziangalie, tuzipiga msasa na ndio tuzifungue, na tumeanza kama Njoro, tumeenda Kichoko na sehemu nyingine. Juzi tulikuwa hapa Naivasha. Hindi ya icera riri Lee Kinyanjui arahingurire thoko ya ihindu na maraigucu, arathurima waki wa thoko ya Kinungi na Naivasha hamwe na kuhingura thibitari nini ya Munyo itura-ini ria Kinungi. Handu-ini ha Inoro TV kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.